ยังวางอ่างดับสังมาสิขณะบยาบขณะมาตุงดากรีโน่คุยสเตทสิคุยตัวกระดับเสียไลฟ์ที่บ้านพวกที่บ้านทอดกชีเราจะท่าตรุกเหล่แต่เรื่องจังเหล่ชีพาวดาโซลูชันนั้นมันตาคุยในยิงเจ้าบ้าอูดาวมณิปุรเช่กลับให้ตัวก็ชันตีหันจะลักกะเดเกะคุยมณิปุรเช่พีซให้ไปได้ชันตีปามบะมณิปุรเลยบ้าประชาเซ็กชันคุดิ่งมักเช่ผู้จิกพาวจะท่าตรุกเหล่บ้าแต่เรื่องจังเหล่าสิชีพาวดากรีกุมบามตาคุยฟิวเจอร์ชันตีหลักนั้นเป็นลำบีเช่เลยบ้าสเตทกอร์เมนต์ซีน่าพลานนั้นมายัดประสุยัดตับ plan in the senseพามินารีบ้าตัวมินารีบ้าหูจิยานาดาบ้าไฮซิรา misunderstanding เลยนะบ้าไฮซิรา community อันนี้เช่มาสิกี leader sing so called มาสิพามินานะบ้าวาริชานะนะบ้าวารวิชินนะมาปลุกนะนะบ้ากีมาสิกี solution จีปลุกนะนะบ้ากีลำบียัดไปสิยูดาบ้าอะดอกคุยหานะไม่ยามจะขังบีรังคนนี้คุยวักขันมานะบ้า ten political party กี leader sing เช่ท่าครกีมามังดาดิลีดาHonorable Prime Minister unana bagi thama khayam gi mayada Honorable Prime Minister na America visit tawdringi mamang da khoi ngai je bani unana basi solution ji puthok piu haidna adu unaba phangdana khoi dum halakhre ngai sira haibusu moina ngai ro no official gi mai kai de haibde khoi dum halakhre adu hojik phau si da tawri ba phibam je khoi su tawbam khangdaba haiba tare khut sa provoke sector khang ba haiba tare ni ta seng na hairga di hojik lai ba situation thoi crisis se masi hana dage khoi haije baduni political mile age launa na ba khoi tawjaba nate rajniti tawna ba ya bagi matam su nate adu punna maksing se sarkar man leirina sarkar sigi responsibility ngaptane ba misi mina tawri ba punna maksing se adu state ki leirba state government sigi level da moina solution si puthokpa warabdi center gi matiang lobo taba center la leiba sarkar sisu NDA gi government honorable prime minister Narendra Modi na lead tawba government se sisu hujik su sida BJP na lead tawba government si mayam na hainari baduni honorable prime minister masamang na haiduni double engine government na aduna ngasi akhoi tawche tawham khangdana constitution head haiba tare na state sigi governor se sida akhoi approach tawwa haijaba akhoi tawham khangdana la abani mateng pangbiyu khara maruoiba role khara lobidragadi state government da kauraga advice tawbigera karino tawbiro khoi haina unaba se charuni memorandum si mayam se horen copy am phangbigani atai nate governor honorable governor na masi mana maruoiba role si lobiraga akoina haijer I haibiu invite tawjari Manipur da laga ahan badani ko Manipur da laga all political party meeting se sarkar pariba BJP si ko yauna all political party si kauraga honorable prime minister Manipur da laga masi kramai tawdana solution ama shanti lakna na bise Manipur da thoiba toiba thawdo wathok mayam singsi masigi shanti lakna na ba meeting ama sida convene tawbiu haidna mana constitution head nina amagisu karimta neutral oiba mana head nina mana masigi si organize tawna ba chinbiu sineba in case karigumda honorable prime minister na lakpanga moi thabak silli hairgana ada delhi da worsu kawbiu haiba all political party gi meeting si kawbiraga masi solution ama without further delay masi solution ama puthokna ba madu honorable governor na madu state government the advice to bigara or honorable governor na direct chalaga prime minister unaraga hujik Manipur gi present crisis se jik thatru hele tare changjel si bhauda karino haibisi karigumba amta khangdana laibise Manipur praja jing se haiba ngamdabai wani wabe yaba ware kham thengna ware haiba tare masi khoi social worker amoina yes opposition leijerga su masi akhoi gi su tawbam thokoi thawni na khallaga akhoi amanna khanar matungda governor da memorandum se akhoi pibe chachebani honorable governor na masi yam thuna initiate tawbiu yargadi isamak chatpiraga state government gi leiriba leadership including chief minister yauna pulap chamina bigera do chief minister su kawiraga maga phaminaraga sumaina wakhan manaba like minded tel political party ki leaders sing na sumaina approximate tawi adunoi da karinoi kari wakhal le haina mana kawiraga phaminaraga moi ga yauna leiriba state government ki chief minister atai leader ga yauna chatpi gera natraga isa ithanda chatpi gera
Prime Minister की appointment लौबीरगा solve तौननबा Manipur crisis से solve तौननबा उतंग तौबियु कोई उपाय लेतदन लाबने ना हाय ममांग दा होगिबा कयारक्ता सिगुम्बगी अचौ चबा इशू का मणिपुर थोरक मतमदा मणिपुर दा लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी मयाम पुल्लगा तमिनरगा लोशलपुंग हाक्तनी मयाम on all issues 2001 थोकिबा अदगी कोई मणिपुर दा इबो बि साइम पालिंगे दे थोकिबा लोना हाय तारेको मधु लोना पॉलिटिकल पार्टी में पुल्लगा लोशन मनी कोई याम तोइना हाइजबनी मणिपुर सरकार की वायरिबा रूलिंग गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी दा all political party meeting कौरग खनसे जे सु कौ बिरक्तरे इशू से लोशन बा पामदबा जाला खंगद्रे पामद्री मक्सु याम हेनमनगद्रा अदुन मधुगी थबक तौबिरक्तरबनिना अकोई 10 political parties ना meeting तौरगा खनरगा अकोई उपाय लेतदना honorable governor दा अकोई constitutional head ता approach तौरगा मसीगी political party पुनमक कौबियु अदुगा stakeholder पुनमक कौरगा इशू से लोचना बहोना बियु शांति पोरपियु हायबनी स्टेट लेवल दसु गवर्नर सिनबिरगा गवर्नर की चेयरमैनशिप ताइगदरे मागी माना सिलगा political party पुनमक कौरगा मीटिंग पांथुकनबा होनबियु हायबसि मगाइजबनी अतोपा अमना दिल्ली दा प्राइम मिनिस्टर ना सिलगा अकोई political party पुनमक कौबिरगा मीटिंग तौरगा इशू से लोचनबा सिनबियु हायबनी करिगुम्बा प्राइम मिनिस्टर मणिपुर लापी हरगदी अखोगी दमुक्तरी मणिपुर की प्रजा की नमक्तदी ख्वाइदगी लाइफ फबनी अदुमक खुदोंग चादे हरबजु वी आर रेडी टू गो टू दिल्ली अतै पार्टी म्यामजु मदुगी चनबा मसाना रेडी ओइबताबनी अदुना प्राइम मिनिस्टर ना सिलगा मीटिंग कौबियु मदुदा गवर्नर ना इनिशिएटिव लौबियु गवर्नर ना लीड तौबियु हाइना कोइन हाइजबनी गवर्नर ना फजना मुन्ना तारगा याम सीरियसली लौवी मा सोइदन होनगे हाइना हायवी अकोइना पिजरुबा मेमोरेंडम से सी कॉपीजु आदा सेंट्रल गवर्नमेंट दा प्रेसिडेंट दा प्राइम मिनिस्टर दा होम मिनिस्ट्री दा फॉरवर्ड तौगनी हाइना माइना खंगन बिरै श्री ओक्रम जॉय कोगी मेड करे हाइतरे सोशल मीडिया दा हाइगद्रा कोगी फेसबुक दा मौना धमका तौरक केलबा थ्रेटन तौरकगी पाउ तारे आई इसामक्ति मदुगी वीडियो दो आई येंजरुरबनी तराने मुकी ममांगदा आहान महरपगी दुमिनिनिमनि ममांगदा अदुर उल्लिबसे वीडियो रो थोरै मिदो कोई मणिपुर की जुंग आंदे मसक तो गनुम तोई अदु मा थोरै सि साइन दे इंगिता मखुत्र सुमाना खुदोम बिदे सुमाय तोई सुमाना का तोई वासु ngang thi ai mu ujabada aduda masi toina torokpudugi kuimal lakna khang mu ngamaktadna sri ojoina madu mayamda phongdoropani haina koi lause sumaina manipur gi awa anada handaki chawrwa issue thoisda achouba thodang lodna honariba akoigi yamna senior oiba politician ama bu की हन कोलन में तौबगी थबक से अकोई 10 पॉलिटिकल पार्टी ना यामना अवांग बथाक्ता कंडेम तवी मसी तौन बिगनु मीबु कियन बिगनु हाइना होजिकी मणिपुर थोई बा इरांग सिग मरि लेना अकोइन उजबदा मी कियन कियन बि थबक से याम पांगथोई तवी अकोई की मरु डॉक्टर केएच लोकेन संगोबल केंद्र की हानगी एमएलए मागी मयुमदा बॉम्ब लंगचली बॉम्ब पोकाई होजिक फावदा मीदो फादरी बनी सीसीटीवी कैमरा फुटेज दा मधुर तोंगप गाड़ी की नंबर लेरबनी मधु होजिक फाबगी पुलिस ना करिगुम तौबगी अकोई पाउ लेते अदुदा नतबदा ते एक्टिविस्ट मयाम मिनिस्टर खेमचान की मिमदसु बॉम्ब लंगचली बॉम्ब पोखायली सुमायना अते दा कोई सोशल एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बबरू लोटोंग बोंगी मयुमदा बॉम्ब पोखायली अदगी थौनाजम ब्रिंदा की मयुमदा चलगा करि हाइतारे किहल्ली सिना सिंबा तौबिगनो मदुगुंबगी थौंग अदुना अकोइना कीरगा हनगदब नते ओजोइदा रमाइना किहल्लगा ओजोइना हनगदब नते अकोइ पुनमक मणिपुर दा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर सिंह सोशल एक्टिविस्ट सिंह सीओ सीएसओ सिंह मैना पाइबी की हाइजर के पुनमक से मणिपुर से शांति पोरनबगी होनजबदा अचौब थौदांग लौरिबु हाक्तनी
हाइदना आई अदुमाइन थमजगे